Evo, ušli smo u prostor izložbeni gdje izlažemo priručna sredstva koja su bila korištena tijekom Domovinskog rata. Da. Ovo su ovdje izloženi minobacači, ovo nisu originalni vojni minobacači, znači ovi su napravljeni tijekom Domovinskog rata. Ovo je napravljen u Zitu u Zagrebu, ovo je napravljen u Kutini, a ovo je ovdje dole 60 mm, kao i ovaj komando 60 mm, napravljen je u pamučnoj industriji Duga Resa. Nije se koristio tijekom Domovinskog rata, jer je projektant zaboravio da ova ovdje nišanska sprava ne ide od uzgora, nego mora ići ovako sa strane. Tako da nije bio uporaban. Ali znači to je kompletno hrvatska proizvodnja. To je kompletno hrvatska proizvodnja i ovo je baš komando, znači ovdje bez nišanskih sprava vi ste mogli pomoću položaja cijevi odrediti kut kojim ćete gađati. Ovo je odora vojnika Hrvatske vojske, rađena priručno, znači od priručnih materijala, ovo je konkretno od vreće razno raznih tako nus proizvoda koji se nisu baš koristili u vojsci, ali su mogli poslužiti za maskirnu. Ovo je takozvano to gili odijelo, znači ta kamuflažna navlaka koja se stavlja. To je bilo za izviđače, tako je. Da, to je kao ogrtač, znači stavljao se na uniformu. Znači za izviđačku diverzacijsku postrojbu. Tako je, da, za postrojbu, recimo naše snajperiste, tako. U ovoj prvoj vitrini imamo izložena priručna sredstva koja su eksplozivna i koja nisu eksplozivna. Ovo su takozvane vranine noge i trokutići. To su naoštreni predmeti koji kad bi se bacili na cestu, zaustavljali bi kolonu. Ovdje preko ovog našeg prostora se vojska izvlačila, znači iz sjeverozapadne Hrvatske, u dubinu teritorija Bosne i Hercegovine, i onda smo zarobljavali tako kamione da bi ih ispraznili od sredstava koje su oni izvlačili iz kasarni da bi se naoružali. To je znači bilo ta namjena. Onda imate razne čavle koje su zamke za neprijateljske vojnike, priručna ručna bomba, molotovljev koktel koji se upotrebljavao i danas. Ovo su šalice, takozvani Branimiri, koje su bile za bombe, ove M75, znači u te šalice se stavljala bomba, šalica se navijala na automatsku pušku i trombonskim metkom se izbacivala na određenu... Kao neki improvizirani bacač granata. Tako je, kao neki improvizirani. Ovo su razne cijevi koje su preuređene u bombe i nazubljene da bi se što bolje raspadale. Ovdje imamo izložene kacige, s obzirom da odsijavaju, znači otkrivaju položaje. Kad se negdje na položaju, onda su se prekrivale raznim mrežama ili se maskirno bojale. Ovo su priručne fišeklije za okvire i municiju. Znači kako su se ljudi sami improvizirali, i snalazili. Isto vidimo različite kamuflažne uzorke koji su bili stavljani radi maskiranja. Mi nismo imali nikakvih radio uređaja, znači bili smo i razoružani na tu temu, pa su se razne radio stanice upotrebljavale u početku Domovinskog rata. Ovo su maskirna svjetla, odnosno zaštita za svjetla na tamovima, na kamionima i na ovim našim vozilima kojima smo saobraćali na front. Kad bi ulazili u vojarne, onda bi otkrivali da su vojnici tamo i oficiri ondašnji bacali to naoružanje i zakopavali u zemlju samo da ne bi palo nama u ruke, pa je to, evo, trulo ovo iz tu nekakvog prostora vojarne na Luščiću. Kad se taj prostor preuređuje, nađeno je dosta oružja. Da vidimo, ovo su istrunuli drveni dijelovi su istrunuli, ali ostalo je ovo železno. Ovo su čizme koje su namijenjene baš za ulazak u minsko polje i za ovako improvizirane daske koje su se isto tako postavljale po terenu, maskirale. Ovdje je naoružanje. Ovdje imamo, ovo je puška domaće izrade, ovo je jedan kovač tu iz sela Vučjak, pored Karlovca, napravio tu pušku, pa je ta puška prozvana Vučićanka, ona je kalibra 12, odnosno za lovačku municiju 12-icu. Ovo je zračna puška preuređena u malokalibarnu. Ovo je, inače,
Krešimir bacač bombi koji je napravio Marko Vuković, ovaj koji ima sada tvornicu naoružanja ovdje u Karlovcu, HS Produkt, i s ovim, znači, sredstvom ovo je napravljeno u više varijanti. Dobro. Tako da je to sada bilo u naoružanju 91. 92. godina, baš je bilo, po postrojbama je to stavljeno. I ovdje imamo jedan signalni pištolj koji je inače bio upotrebljavan za, znači, davanje signala, ali prilikom toga preuređen je u malokalibarni pištolj. Dakle, još jedna improvizacija. Isto jedna od improvizacija, tako je. A ovo je pištolj TT M57 koji je izgorio u jednom skladištu, ali je onaj koji ga je osposobio, to je gospodin Komarek, napravio još dodatak da je još jedan metak u njemu, tako da ima on 9 metaka u svom šanžeru, a inače 8 bilo punjenje. Da, inače izgleda dizajn dosta zanimljivo, ovako prerađen, izgleda poput američkog Colta M1911. Kao Colt, tako. Da, mješavina TT-ica i Colta zapravo. Jedna kombinacija, da. Ovo su raznorazni ježevi koji su se bacali po cesti da bi zaustavili kretanje, znači, neprijateljskih kolona. Ovo je višecjevni lanser tromblona, znači ovo su tromblonski nastavci koji su inače se upotrebljavali u vojsci, navareni na jednu čeličnu ploču sa mehanizmom za okidanje. Tu se stavlja tromblonski metak i tromblonski metak, znači, ispaljuje ove tromblone na određenu daljinu. Znači, ovi su negdje do 150 metara, ovi su i do 240. Znači, jer su se oni mogli automatski, recimo mogli automatski ispaljivati, u smislu da su sve rakete jedan po jedan. Jedan po jedan. Jedan po jedan, da. Razneslo bi ovo. Znači, moralo se paziti kod rukovanja kako će strelac gađati. Da, to je dosta bitno da ne bi se prouzročila žrtva. Ovo se još učvršćivalo, znači, u podlogu sa klinovima, tako da je bio dosta stabilan. A sa ovom ručicom se podešavao kut na koji se ispaljivao. Znači, mogo je bliže, a mogo je i dalje. Zavisi kakav se kut namjesti. Ovo su prsluci za nošenje tromblona i municije koji su doma napravljeni, znači za samo izrada. Imamo tu jedan zaštitni sa ovim čeličnim pločama, ovo su baš malo glomazne ploče, trebalo je to i nositi, to je neki 20 kilograma. Da, to je isto samo izrada. To je samo izrada, da, koja se koristila. To su u početku, pa kasnije su pancirke već došle kao originalni proizvod. Ovo je odljevak minobacačke mine 120, u Rijeci je to rađeno, Rikard Benčić je tvornica koja i sada radi minobacačke mine 120 i 82, tako da je to, znači, i danas se koristi u proizvodnji, napravljeno je u ratu i dalje je proizvodnja. Zanimljivo. Proizvodnja ide dalje za mine 120 i 82. Tu smo, dakle, iz jedne improvizacije prešli u jednu serijsku proizvodnju. Tako je, da. Ovdje ste ovo minska sredstva. Ovo su stabilizatori od tih mina, znači ovo je od 120, ovo je minobacačka mina 82, minobacačka mina 120 koje se i sada koriste u našem naoružanju. Ovo je pak jedan pokušaj improvizirane zrakoplovne bombe, a nije se baš pokazala dobro, tako da nije proizvodnja dalje nije išla, jel? Bomba nije eksplodirala kad je trebala. Pa tako da nije bila više uporabi, da. Ovo je najzanimljiviji. Bojler, da, to je taj čuveni bojler koji je bio upotrebljavan na ovom istočnom ratištu oko Vukovara sa ovim transportnim poljoprivrednim avionima. Znači, bojler se punio sa ovim minama trojkama ili četvorkama, znači okruglim minama, koje su još dodatno bile punjenje sa ovim raznim smećem otpadnim. Znači šarah, metalni otpad, tako je, da. I prilikom izbacivanja iz aviona, tako je napravljeno težište, da je ovo bilo teže, tako da se mina uvijek okrenula na upaljač. I kad upaljač dotakne zemlju ili prepreku, on dolazi do detonacije, onda ovo sve eksplodira, to je ogromna i eksplozija i šteta koja je bila, znači,
na ovim prostorima kad je ta bomba eksplodira. Da. Evo. Veoma zanimljivo. Da, to su ta priručna sredstva koje smo koristili tijekom Domovinskog rata. Mašta je radila neograničeno, mašti nema kraja, a evo bila je i uporabi. Da. Puno hvala. Hvala i vama.